Me wana mi boka bodo ojle ogbesusu gege kwenu. To kan heji mina tindo droje gbonjo mi on Kristi Jesu tondali nando no la wendagbe podo nando ma ho menjrado ho. Mina sono ma nupi klongbon owewe dali kele dide asisa ogbesusu gege Kristi ton drodo. Bon chomion eton lo kolo kede dali mina so no tindo ojre dide gbibo eton na gokona mi ngbon nando hode na mado ganon le awufie salon le mehenu kundo biale asupwa sipo le wendo etinto tu klame le podo akota le mvemi na mini tunto mi ton ayi nando do mi mando ogbesusu gege lome podo nando moi to go flame pata tonjina numa mi ton gbe suke bo kigo pipa ye hallelujah hosanna na baba mi we to ji aga to Jesus nkome egbe lo mi na lile je ngwe ta mi ton Ezekiel ton yi ota gbon elan aton eyi ya dole umo oho kuno ton so wa be do mo fi sunu gbe toton zenu kume tu edo oseseli go bodora ido ego boso bodo hlen do lewe okuno jiwe ewe do da ye ego yen ti agodo ogowe ye o seili bodo nyina dlen alo shije bonudo ogowe ni bona so hen yezun ojefo de po awujinu depo nyina hen to daho to elezun ogbogbe ye bona so yin ojefo ye bona so nuendo niwe okluno na ye ko tindo oken mapote de utu boko so jo ovi Israeli ton le do hlan hunhun ohi loton to ojle oflu ye tonton me to ojle oya opodo ton lo ton me ene utu le yin to gbewe okluno jiwe ewe do nyina wule awuna we na hlan ohun bona so do mona we mimo ye ma gbe wana ohun ene utu ohun na do mona we le we nye na hen osese tonzun awujinu de po ojefo de po nyimbo na so san se son eme ewo he dai po ewo he lego po nyimbo na so yi alantoshio le do nyimbo na so yi alantoshio le do ogo ose eton le to akota to eleme podo to agbado to eleme to osinhun to eleme we ye hen alantoshio le na jaite po ohilopo nyina hen wezun ojefo mapote de podo to da ho to ele mananyi ni noime mi ule bona so nyuendo nyewe okluno na ye ko do wutu do akota awe ehele po oto awe ehele po nanyi she mi ule bona so yi na ntindo mi ule bona so yi na ntindo ni okluno 13 to fini ene utu le nyen to gbewe okluno jiwe ewe do nyi na wa keredi adishe oro keredi nuvehun hehie ko dohia son wangbe me tori me do yego nyi bona so hen dezun nyi nwe na to ye shenshen nyi nwe na
to ye shen kele di le nye na dawe na yedo hiye bona so kele di le nye na dawe na wedo hiye bona so nyuendo nyiwe okruno nyenko se nuzizan toe lekpo hiye ko do ose Israeliton le godomo ye hen nyezun ochevo nye na yi mi nando dusudo nye na yi ye nando dusudo nye na yi mi nando dusudo mi ule koso yi onu miton do jla nyina mide do ojie bo koso hen oho miton le sudeji do eji nyenko se liwe okunu shiwe wedo wenwena ayigba pete to ayaje nyena hen ohiyezun ojevo dile hiye jawa to oku okwe Israeliton leton jido na eyin ojevo utu moe nyena wa hlan hiye do hiye na yin ojevo hiye ose seli po edomi le popo popo eton yebo na so nyuendo nyiwe okruno nishe bo mi wana to wita ehelome mina mulo o fortite jiwe weton dewe to home ple me pata eta utu wendo domo mi ayi panu goto mina fini lomlo to wita Ezekiel ton lo me lo polo jemo ota konu kun ton abele son afo ton wi awe do je wiene die we do ro hlan Israeli vile do wende to o dana kotale yo we gwali ona Israeli vile wende ton son to kla ton le me edomi toli mi do minando seili we ahiyama aso di do edomi menu edo seili menu eso edomi me lo polo me po jama tun ona mi mi flin nu je Jacob si an witoji o Esau no home podo Jacob po de no home Rebecca sin home aho okun eton he gba he vuala we irodo seili bo so we so yin edomi ti le bo akota ni lo yin akotare bo jagodo jiwe eriko nu ezon e ka jagodo jiego wewe nro otade na Ezekiel ton otagbanu kun ela ton lodo dodeji jiwe eweton dodeji jiwe eweton do hlan eseli dodeji jiwe eweton do hlan eseli bo dodeji eni lo e ma hen gbe wa na eseli pali e ma hen gbe wa na edominti le e ma so hen gbe wa na o me lo polo je enu yin e ma so hen gbe na okun Esau ton ete utu tori imi we lo kiyato yin akoje do jiwe eweton bo jiwe lo sudo emi na tin akodo hlan e ntoli nu iwa hele utu wan gbe na gbigbodo yin we na ya hosu nujijuro awuhwan oho agodo do han no zo meton podo depo bo menu lewe yedo wa lo ene hlan Israeli vile we yedo wa lo ene hlan inde Israeli to tun bibia to me ndo yele do yin o tolu pulo vi bo no home na Rebecca dogun Isaki sin okun gali bo mina filo home gbon ya fun obete we ne tin to Rebecca sin home bo Rebecca ro mi na tin chiwe ni mi hia Genesis sin we ma fun o we tare nko we
But when they Rebecca remina dinchi we when we dinchi we hope no tondo akota we tin to hold to me me ho na yi yo powu sintem mo yo powu na yi me ho sintem but de karo do mo ge na Rebecca ro e ma so pe ni go ba ni eyin we tin to ten fun bo chom yo ati le ba nje e ton dani afonigbe je we ton yin na sin we na no wule afo e ton hen to dem na no che di do ni jiro amanka na mi to na ni buena de po na mi nítorí ebe afun menu ero to de po do menu ero to nyambu shiba mama Rebecca e ma mo jom yo yi na lo wa nu nko bo afun ni de ibele hi ko so ho me afun ni e wa tonku to ayi gbaji bo sorry Esau oku boyi okun ejodo okun ni ma no ti jo me okun ni ye ma tin to pinu po me bo we ne to klafondo Israeli village ati Juda aleji to we no tin to okun ya to we no chi no abochi e we to awu home bledo e bo to awu fie sa na e na lo kon so hu e to me chi wa e ton le we sei hein Esau si okun e fon na lo so zinye ro dodogo eta ri de e ro choro to e mentin te fi me yin kan le ro sunu iya san lo wa ni e mo ro emi ko to me e din asante bo aloma ple bo me ne mere e din lo alode e wa je me de fo de sin me bo me lo to yin wa ni abi e je ji we sin me bo je we to sin do ni o se donner eta inu bai inu conflict na no so fia una melodo go una do wanya kan do na do ya hoso uwe jiwe we e jagodo mumo kotongo e ve homena jiwe we do mulo yini kwentoro poloton bo yina afon do medeji na do jewe awufie sanai ni suna fondo eji jewe jagodo mumo koko trala boni do mlo mi le ma so tinto Ezekiel sin jire me ba mi tito jomi o me to krisi me o kuno ton ho gbeton o wewe do o holo ma yi ma wa nu o kuno zun we me de pe to hwendo de pe we abi to akun de pe we kedo wa lo eni do kan nozo eduna le vojo ntoni jiwe we gbe won na nu mo ko ni mi kana yin fifin to bo yin to do eyin nu e ma o mima o gbesun gege to de mi ma dogun Ezekiel me sun eyin afo he lo jidi o ta he lo jidi kakai o ta awo togun godo mi na mo lo jiwe we edodo na mi lo ye ma chaya when we know so mi to tin to klame ye ma chaya when they know so we to aije ye ma jaya abi ye ma conflict na no so zindo do when we tin to aigba bondodo bovododo e ma ka yin ndi nu do gbigbo chiwe we ton e do hodo mun chimi na yin lo su le pepe e nu zizan lo tintan bo na vemi when do de me tu clatinte bo me ho ma se no vigbe no vi ma se me ogbe o to ma se no gbe no ma se to gbe o asuma se asigbe asima se asugbe mi wo blewu akan lewe do mo mi do suru bo kan hu mi to do gbako nando when domito o tona hichiwe we na mi no tona hichiwe we na mi to igbaji le po son fleko po chanko si
ntoli ema inda gbere na ovle ko chanko niwa butomiji einomlo merein o weta adia siton hiato ota titanlo peleson afo awodo je afo wiawi nina senwe je o do rufle do kun egble do lo dali ema inwe bua o pali pali boni do edo yimu to gunjiri e to mebo je ma de me de rovo namu na yin do han mi wule to egbe to akunle mi to gbedole mi nfemi mi ni jale bojo to klado bojo wegbedo bojo niwe ma segbe ton ni e ma idora mi e ma yin gbonle mi jo pre podo chiwe we mi na idona chiwe we me pona idona alors nous ont ton me poyin mi ma yin de pepe gbonvo to alors nous ont pipe ton bo apa tintan lo we yin loro o jevo man do podo do jevo lo de jiwe we do edoro we ni to gun de vole na tinto ajije me we mi na fondo eji na lo va yesu do pata eteka nzon bon mi beto ejiwe we na o fi de jiwe we na to son fin ton jiwa ina so an gbera yi nhodero mo ko ni ma mi ton blo to kwendo mi ton le mi to akun mi ton le mi to akota mi ton le mi to Jesus sin kom bo eyin omlo mi na hopodo na nde pepe di to jire me jenu kon o de mi to na mi han Israeli e ma Israeli kere ati akota he tin to afun ahun me he ilani mi do na yin de ho to do na akota ni le afun egbe din ko ho na jijo oni tin fine mi na bele son kwe ntori njijo ma tinta kota le mi ete kwendo na no teroa ete aguna no teroa eyan ponu ponji internet yi otiwe amo medele yi fondo te isi ayin me na do irani ma do we to ma we Israeli si we ma jile ma tindi na ma inonyo me si we ati me si we ma we o jile tindi o ta me pona dodo na o de to ngbo me ntoli de edo yin dole ni mi nu le poto ni mi pon 2023 àwọn mo ko obe bo yo le yo we to Palestine le we wa ton àwọn Israeli vi le bo àwọn lo mo o no te nka je din ti Israeli e so ai ton àwọn Irani le etedo yin awuzu de ja igbaji bo we to awuzu na wa abi to awuzu ne cheche Jesu Kristi na ade asisu no etose wacho na do wa to ho me gble to me na do aviva nu we jero mi ni tinto no te dagbe apadagbe na mi ma do yin buvano abi o chefo no ma do podoblo to Jesus sin kom bo apa we to ni loro he wa chicheme okunu to ni mimu de ndo hia weta lo na lo dindo na mo na lo do nu e do to nu e gbo kun to lo mo na so hia nu e o yo he no hia we le bu no kan nu gbo dali le iro theology to ho gbe me supo e to lo do da yi ni lo mo che do da yi ni lo gbe potote bo ni do da yi ni lo ta kan che akota ten ko egbe yan akota isa uton to ai gbaji egbe nkode do akota mo ko me mo ko le ye ni mo kun gan to Jesus Kristi nítorí wewe do to Johannu si we ta me o ta ton aton afoton foton nkulu podo na je yin wan ra yi won so mo ke bo se fi ton kan jo Kristi Jesu do na me le pipe ise isi gan mo kun gan na mai ma do tomblo e ba do ni akota ni won do ni si mele gbe mo kun gan ina ton so mo do ni lo me wana mi gbo mi ni ko de baba to Jesus si nko ndo do we na jo mi o he na mi to weta mi ma weta lopun weta Ezekiel to ta pon kon ton toro mi bo
nous a vivre dans les blancs tout quoi ils ont blé bouti papa tout Jésus sin comme bon les blancs tout ni sou bon les blancs tout ni sou durant Israël durant Irani durant akota et tout afume kudo Israël pour les poata bon les blancs tout ni sou tout Jésus sin comme papa chale wa les blancs papa wa les blancs tout plein pour me dike ali don le ni mo kon gan fi asedo yo wenda gbe la tole de to Israeli de to Irania de to akota le pe gbon mi igbaji gbon na ma ho to ni di to Jesus sin come de mi so ni la mo je ho me mo kanji gbon ni di to ayale mi ayale ni mo kon gan to de ama jo gbe to ni don ni ama jo agbe to ni don Jesus di ki ayale ni mo kon gan to Jesus sin come mo wa ho de na mo idole ho de na gun do mi o ti to jere me di bo mele no zo to le do fundo e to no zo to le di do nu ma nu tata utu nu ma do ta nu ma do aforiji baba nzi alo chedaga do ani gwa lo tena ni o mo ko to Jesus in come do alo tena huzu mo ko mi jo jijo to akota le mi jo jijo to akunle me mi jo jijo to kun to le me Jesu di ke jijo to ni su di ke jijo to ni su nu e ko iwa nzi nu e ko ile nu e ko ido nu e ko ibai bo jijo ma do sule ohun to ni susu ple pose ohun to ni susu ple pose flimi do mi gbe tin to fi jiwe flimi manda kapalai bo wa le blana mi na ro de mi so ahuzu si to Jesus sin come do na so nyina hu kan mo very na mi ni kan hwai ha mi to da ina we na mi si kan to pe to aso mi to kiko me to Jesus sin come mo de lote ni she mi wana eto tadi do hulingan chire me miteni ni amado hulingan chire me miteni ni amonomo ovana do nu mi mai kabi okuna mu mi bo angeli okunu to le ma do mi bi ogigome che fevena chiwe oji che de hoji chiwe ewe o to enu sede se o de we bojo ko yi ni we fanfun o hanu ndubu pe jo nele podo bo je okunu sin kun me di moji na etewe na yina peto lo ni do nle poto aigbaji fi wa gbofo gbema fo wa fo to nkode do to esise mi le ati to ina sile de mi to ma gbo apa eyin ope ma do poto loto to Jesus sin come mi ndo do chi mo so ndo do me da ho Kristi Jesus to eso igwe de won to jile mi to pe pupe su ko e da mi no kan ji